Богатство. О, що има? Što je ovo? Da li je ovo to što mislim? Yu-Gi-Oh karti. Колко са хубави. Колко са яки. Сите на 2000. Elemental Hero Necroshin и Elemental Hero Blade. И тоа беше анбоксингот за Yu-Gi-Oh картите. Се гледаме следно видео и да, ова беше специјал за 300 сабскрајбери. Чао!